svojem imenu, vedno slavujemo. Jezus zmagani, Jezus svojem imenu, Jezus svojem imenu, demoni pobegnejo. Pozdravljeni. Kdo med nami si ne bi želel slišati dobre novice? To je kot sončni žarek, ki ogreje človekovo srce in mu da zalet, da lahko hodi skozi dan in prestaja preizkušnje z Jezusovo pomočjo. In če ste prebirali kdaj Janezov evangelij, 4. poglavje, govori o Samarijanki. O Samarijanki, ki jo je Jezus srečal pri studencu. In jo je prosil, da mu da piti. In ona mu pravi, kako da ti, ki si Jud, prosiš mene, ki sem Samarijanka, da ti dam piti. In Jezus ji odgovori takole. Če bi poznala Božji dar in kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. In potem pravi, kdor bo pil vodo, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen. Ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem vrelec žive vode, ki žubori v večno življenje. In žena mu zadovoljno reče, Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna. Dragi prijatelji, tudi tvojo in mojo žejo želi Jezus pogasiti. Pa prisediva k njemu kot Samarijanka in poslušajva o čudovitih delih, ki jih je Gospod napravil za svoje otroke. Draga prijateljica, dragi prijatelj, mar se zavedaš, da si ti punčica Jezusovega očesa? Nekoč sem prebirala pričevanje neke žene iz Južne Amerike, ki je bila bolna. Imela je revmatoidni artritis. Vemo, da tega zdravniki ne bodo znali lepo pozdraviti. In je bila čudežno ozdravljena. In ona svoje pričevanje zaključuje takole. Sedaj se ne zahvaljujem Gospodu le za ozdravljenja, ampak zato, ker je postal on luč mojih oči, beseda mojih pesmi in podoba mojih sanj. Draga prijateljica, dragi prijatelj, želim si, da bi tako tudi midva mogla nekoč vzklikniti. In Gospod je nekoč, tako pravi zgodba, obljubil svojemu prijatelju, da mu bo vedno stal ob strani. In ko je ta prijatelj prišel v nebesa, sta z Bogom pogledala film življenja tega prijatelja in ta prijatelj opazi svoje življenje kot dvojne korake v pesku. Ampak zanimivo, ravno tam, kjer je bilo najtežje v življenju tega človeka, je videl vedno samo ene korake. In je rekel Jezusu, glej, ti si mi obljubil, da mi boš vedno stal ob strani. Ampak ravno v teh trenutkih, ko je bilo meni najtežje, so v pesku samo eni koraki. In Bog mu pravi, da. Zato, ker sem te takrat jaz nosil na rokah. V življenju se srečujemo z mnogimi stiskami. In danes bi rada z vami podelila 3 pričevanja. Pričevanja ljudi, ki so doživljali smrtne stiske.
Toda ljudje se včasih v življenju odločamo te stiske prenašati sami, nositi sami naša bremena. In tako se je zgodilo z neko mojo znanko. Bila je v najlepših letih mladosti in je bila konvertit. V svojem življenju je doživljala mnoge stiske. Bila je eden tistih otrok, ki so bili zlorabljeni v lastni družini. Zaradi tega je nosila mnoge krvaveče rane. In nekoč mi je rekla: veš, rada imam samo tebe in mojega psa. Zares me je ta njena izjava pretresla. In potem je povedala svojo zgodbo. Izvedela sem, da je HIV pozitivna in da je HIV pozitiven tudi njen partner, ki pa je že začel močno hirati in pešati. Večkrat sva se srečevali in rada sem prisluhnila njenim stiskam. Malce me je zabolelo, ker mi ni povedala, da je bila HIV pozitivna, ampak razumela sem jo. Zaradi tega, ker so ti ljudje na žalost stigmatizirani. In potem se je zgodilo, da je njen partner resno obolel. Moral je v bolnico. Ni živel vere. Tudi ne vem, ali je bil krščen. Enako tega ni videla moja prijateljica, moja znanka. In odpeljali so ga v bolnico. Čez 3 dni je dobila poziv, da naj pride k njemu, ker je v zelo resni, zelo težki situaciji. Prosila me je, da jo peljem v bolnico. Priznam, nisem bila ravno navdušena. Razmišljala sem 300 kilometrov vožnje, en dan, ki ga bom zapravila z nekom drugim in ne z mojo družino. Povedala sem moji mami in moja mama je takrat rekla: kdo ve, zakaj je to dobro, pojdi, bom jaz poskrbela za tvojo hčero. In res sem odšla z njo v bolnico. Ko sva prišli na avtocesto, je začela govoriti o svojih ranah. Pogovarjali sva se o vsem tem, kar je njo prizadelo. Res sem prosila Boga, da bi vstopil vsak tisti trenutek, ki je kot zijajoča rana zeval pred mano, ko mi je pripovedovala o svojem življenju in ko je seveda očitala tudi Bogu, zakaj je dopustil tako trpljenje v njenem življenju in v življenju njenih bližnjih. Ko smo prišli tam 20 kilometrov do klinike, pa se je nekako umirila in sva pričeli moliti rožni venec Božjega usmiljenja. Saj ga poznate, kaj ne? Jezus je po njem obljubil velike milosti. Sestri Faustini je rekel: če boste ta rožni venec molili pri umirajočem, se bo umirila Božja jeza, neskončno usmiljenje pa bo zaradi trpljenja Božjega Sina objelo dušo umirajočega. Seveda ni to edina Jezusova obljuba, ki jo je dal v zvezi s tem rožnim vencem. Pravi tudi: ljudje, ki bodo molili ta rožni venec, bodo deležni Božjega usmiljenja, posebno še v smrtni uri in tako dalje in tako dalje. In ko sva pričeli moliti ta rožni venec, sva istočasno obe dve začutili, kako se je kot slap milosti spustil na naju. Ko se je ta slap milosti izlil na naju, sva se spogledali obe dve istočasno in sva začutili, da se dogaja nekaj velikega. In ko smo prišli v bolnico, smo imeli kaj videti. Sestra je to mojo znanko tako opozorila: veš, tvoj partner je zelo resno bolan in trpi. Vstopili so v sobo
In on je ležal na postelji z razprtimi rokami in razkrečenimi nogami. Gledal je brezizrazno v zrak. Njegove oči so izstopile iz jamic in v ustnih kotičkih in po obrazu sem videla, da so mu izstopale kapljice krvi. Zelo je trpel. Zato sem se odločila in sem v soglasju seveda z mojo znanko prosila sestro, da bi povabila duhovnika, da mu prinese bolniško maziljenje. Ljudje se običajno bolniškega maziljenja bojijo, ker ne vejo, da je to velik blagoslov za človeka. Mnogi ljudje po bolniškem maziljenju ozdravijo, če pa ne ozdravijo, pa prejmejo notranji mir. In čez 4 ure sem odšla vprašati sestro, ali duhovnik že prihaja, pa mi je rekla: ja, veste, mi mu bomo to sporočili še ob 2 popoldan, ko bo prišel, in bo prišel, ko bo lahko, morda jutri, morda pojutrišnjem. Zdelo se mi je neznosno, da bi moral ta človek tako dolgo, tako silno trpeti. In sem vprašala mojo znanko in sem ji rekla: povej, ali je tvoj partner krščen? Rekla je: ne vem. In potem sem jo vprašala: imaš kaj blagoslovljene vode? Je rekla: ja. In potem sva odšli do njega in sva prosili Jezusa, naj nama oprosti, če sva naredili kar nekaj takega, kar morda ni v redu. Ampak v želji, da bi ta človek bil krščen, nisva pa vedeli, ali je bil krščen ali ne, tudi nisva imeli koga vprašati, sva ga v stiski krstili. Nato je ta moja znanka odšla iz sobe, jaz pa sem stopila do tega človeka in mu pričela govoriti o Božji ljubezni. Tudi o tem, kar sem v začetku rekla tebi. Da smo mi vsi kot punčica v njegovem očesu. Da nas Bog ljubi. Da želi na svoja ramena sprejeti naša bremena. Da nas želi osvoboditi. Malce sem poznala tudi njegovo življenje, ki je bilo polno trpljenja in zavrženosti, in sem ga povabila, da bi odpustil svoji mami in svojemu očetu, ki sta ga zavrgla. In takrat je on napravil edino gesto, ki jo je napravil v tistem času, ko sva bili z znanko pri njem. Obrnil je glavo in se za nekaj sekund zagledal v moje oči in nato je ponovno odšel vase. Sedla sem na stol in sem prosila Jezusa, da bi temu človeku poslal svoje angele in naj ga spremljajo in varujejo. In ta fant se je popolnoma umiril. Čez nekaj časa je prišla v sobo moja znanka in pravi: moj partner je mrtev. Poklicali sva zdravnika, prišel je in ugotovil smrt. In takrat pravi ta moja znanka: zakaj je moj partner moral toliko trpeti? In takrat jo zdravnik začudeno pogleda in pravi: kaj? Gospa, ali veste, da ljudje s tako boleznijo 2 do 3 mesece umirajo v takih in še veliko hujših mukah in trpljenju in jim ne moremo pomagati? To je zanj prava milost. Morda se vam bo zdelo nenavadno, da opredeljuješ kot milost smrt človeka. Ampak prepričana sem, da je on Bogu odprl svoje srce in da ga je Bog mogel sprejeti k sebi, zaceliti njegove rane in mu omogočiti, da bi zasedel prostor v nebesih, ki mu je bil namenjen. Ta moja znanka, ki je bila HIV pozitivna,
je začela nekako ozdravljati oziroma se je izjemno dobro počutila in se je njeno stanje tudi izboljšalo. Odločila se je, da se bo več vključevala v družbo, čemur se je zaradi HIV-a izogibala. In tako je preko interneta spoznala tudi družbo, za katero bi bilo bolje, da je nikoli ne bi spoznala. In v svoji želji po znanstvu, po prijateljevanju, se je odpravila na drug kontinent. Tam jo je čakalo seveda bridko razočaranje. Pravzaprav komaj je prišla živa nazaj, srečala se je s satanistično družbo in ta človek jo je zalezoval tudi še nekaj časa po tistem, ko se je že vrnila domov. In njeno zdravstveno stanje se je začelo rapidno poslabševati. In tako je nekega decembra morala oditi v bolnico. Ni bilo več pomoči in odšla je. In tega božiča sem odšla k njej na obisk. Bila je močno shujšana in vedela je, da se ji bliža konec. Prosila je svojo mamo in ji je rekla: mama, daj prosim te, dovoli mi, da pridem čez praznike k tebi. In mama je rekla: veš, bom vprašala zdravnika. Odšla je k zdravniku in zdravnik je seveda rekel: gospa, ne boste mogli sami skrbeti zanjo. In prišla je nazaj in tako tudi povedala svoji hčeri. In takrat se je hči obrnila name in je rekla: daj prosim te, prosi mojo mamico, da bi mogla iti domov. In takrat sem se odločila in sem rekla: gospa, obljubim vam, da vam bom stala ob strani, če vzamete punco domov, vašo hčerko domov, da me lahko pokličete kadarkoli in vam bom res na vso moč pomagala. Poskusimo, morda pa boste uspeli. In ta mama je res odpeljala svojo hčerko domov. Hči je bila neizmerno srečna. Ker je vedela, da se ji bliža konec, je tudi začela duhovno intenzivneje živeti. Z mamo sta vsak dan molili, prosila me je in odšla sem po njenega duhovnika in je vsak dan prihajal, ji prinašal sveto obhajilo. In ta punca je duhovno rasla, čeprav je pa telesno bila zelo, zelo šibka, ni mogla dejansko niti stati več na nogah. In ko sva se nekoč pogovarjali, mi je rekla: kaj meniš, ali bom umrla? Bila sem malce v zadregi, kako ji naj povem, in se mi rekla: ne, ti nikoli ne boš umrla. Bila je nekako potešena s tem odgovorom, obedve sva vedeli, da se pogovarjamo o večnosti, o tistem kraju in prostoru, ki ga je Gospod pripravil zanjo. Pripovedovala mi je, kako čuti Jezusovo prisotnost, ki je bila zagotovo posledica njenega poglabljanja in mamine molitve in molitve mnogih drugih, ki smo molili zanjo. Rekla mi je tudi, kako čuti močno prisotnost svojega duhovnega vodje, ki je bil takrat že mrtev. In verjame mi, da jo je rad spremljal tudi še po svoji smrti. In tako je prišel čas, ko bi se ona morala vrniti v bolnico. In takrat je zopet prosila svojo mamo: mama, prosim te, ne pošlji me nazaj v bolnico, naj ostanem pri tebi. In mama se je odločila, da poskrbela bom zate. Čeprav je pripovedovala, da je v svojem srcu nosila tudi kar precej tesnobe. Vedela je, kakšen je bil konec njenega partnerja, kako je trpel, čeprav zelo kratek čas in je pravzaprav bila njegova smrt zanj milost. In tako je 2 dni pred koncem življenja te svoje hčere prosila Gospoda za moč.
hči ni niti približno pričela trpeti, tako kot je trpel ta njen partner. In prosila je Gospoda, da bi ji dal moč, da bi zmogla preživeti ta trenutek, ko se bo poslavljala njena hči, in da bi bila smrt njene hčere, če lahko temu tako rečemo, milostna. In takrat je molila in odprla Sveto pismo in odprl se je odlomek iz Izaije, 12. poglavje, ki pravi takole. Tisti dan porečeš, slavim te, Gospod. Kajti, če tudi si se name jezil, se je vendar tvoj srd odvrnil in si me potolažil. Glej, Bog je moje rešenje. Zaupam in se ne bojim. Zakaj moja moč in moja pesem je Gospod? On mi je bil v odrešenje. Z radostjo boste vodo zajemali iz studence odrešenja in porečete tisti dan. Slavite Gospoda, kličite njegovo ime, oznanjujte med ljudstvi njegova dejanja, razglašujte, da je vzvišeno njegovo ime. Pojte Gospodu, ker je storil velike reči. Naj bo to znano po vsej zemlji. Vriskajte in radujte se, prebivalci Siona, zakaj velik je med vami sveti Izraelov. In ko je hči slišala ta odlomek, ki ga je mama dobila v Svetem pismu po molitvi, je rekla: Mama, prebiraj ta odlomek vsak dan. In to je izpadlo pravzaprav kot njena oporoka. Čez 2 dni je hči rekla svoji mamici: Mama, prosim te, zvečer, ko sta šli spat, pravi: Mama, prosim te, vzami me v svoje naročje. In mama jo je objela, jo stisnila k sebi in sta zaspali. Ko se je mama zjutraj zbudila, sta bili še vedno objeti. Toda njena hči je spokojno odšla k Jezusu. Tudi zanjo si upam trditi, da velja zanjo ta stavek, ki ga je izrekel Bog svojemu prijatelju. Kajti tedaj sem te jaz nosil na svojih rokah. Danes bi rada z vami podelila še eno pričevanje. To je pričevanje mame našega Renata. Verjetno ste si mnogi ogledali njegovo pričevanje. Pričevanje človeka, ki je umiral in bil čudežno ozdravljen. In to, kako se je njegova mama borila v trenutkih, ko je mislila, da bo njen sin umrl. In pred dnevi mi je Renato rekel: če bi me takrat evtanazirali, ne bi mogel Bog dokončati svojega dela v meni, pa tudi pričevati ne bi mogel. Torej, vredno se je zamisliti ob njegovih besedah. Naloga medicine ni, da ljudi evtanazira, ampak da jih zdravi, da lajša njihovo trpljenje. In tudi naša pravica ni, da silimo zdravnike k usmrtitvi človeka. Evtanazija je usmrtitev. In kaj menite? Kako se počutijo tisti, ki so najbolj nemočni in ogroženi, ki še niti rojeni niso?
Nekoč smo se na neki internetni strani pogovarjali o splavu. In neka gospa je rekla: imam pravico odločati o svojem telesu. In jaz sem ji rekla: da, imaš pravico odločati o svojem telesu. Toda otrok, ki je spočet v tebi, ni del tvojega telesa, ampak je človek. Človek od samega spočetja. Ste se morda kdaj vprašali, kaj doživlja otrok v telesu svoje mame? Moram priznati, da sem bila sama presenečena, ko sem prebirala literaturo o razvoju človeka od spočetja dalje. Najbolj me je pravzaprav presunilo to spoznanje, da otroku v 21. dnevu njegovega življenja že lahko poslušamo bitje srca, si lahko mislite. S pomočjo ekografije lahko poslušamo bitje otrokovega srca v 3. tednu njegovega življenja. Pri 7 tednih njegovega življenja se že izoblikuje. Vidimo že lahko njegove prste, usta, nos, ušesa, oči in celo veke. V 8. tednu otrokovega življenja embrio poimenujemo fetus. In možgani in drugi organi so že določeni, individualizirani. Pri 3 mesecih pa ima fetus dokončno obliko in že premika svoje roke in noge. Torej človek od spočetja dalje. Ničesar več mu ni potrebno dodati od tistega trenutka, ko se združita oče in mama v eni celici. Takrat ima otrok zasnovo za vse življenje. Če ste morda med tistimi ki imajo žalostno izkušnjo smrti otroka pred njegovim rojstvom, morda celo namerno povzročene, vam svetujem, da v duhu stopite pred svojega otroka. Ga prosite odpuščanja in se pogovorite z duhovnikom. Dajte ime svojemu otroku. Naj ga duhovnik krsti in potem boste lahko prepričani, da imate angelčka v nebesih. Mnoge mamice in očetje se ne zavedajo, da je otrok od svojega spočetja dalje človek. Prav tako se tega v tistem trenutku ni zavedala Renatova mama. Sicer pa poglejmo njeno zgodbo, tako kot jo je povzela ona sama. Što se tiče njega, njegovo rađanje moje, kad sam ostala u drugom stanju na njega, Renata mi je bila 2 mjeseca, ja sam ostala na Renata. Bilo mi jako teško. Zašto? Kako? Bože, radila sam tu na platu. Pa Isuse, zašto je ovo? Pa sam išla doktoru da ga neću rodit. Doktor plemeni dobar, kaže, gospođo, koliko ste rodili? 8. Pa rodite i ovo 9. Ne, dajte vi meni uputnicu. Đavo me gurao da ga ne rodim. Bog me vraća, Bog imao zadnju riječ. Onda sam još i jedna ženska imala sestru u Beogradu, Veljati, ima moju sestru, radi u ginekologiji.
ja ću donijeti. I došla i ona. I bila sam kod nje, veli, ovdje ne mogu ništa napraviti, veliko dijete, 3 mjeseca je bila. Rekao, dobro, ako ne možete ništa, neću ništa. I ne htio, rekao, nemojte mi davati, ako škodi na dijete, rađe ne. Ne, veli, neće ništa škoditi, samo može, ako pomogne. Ništa. Injekcija. Ništa. Trebalo se roditi. Trebalo se roditi, jer ga je Bog planirao, on zna zašto. A to ja nisam znala, on je bio mali, on je bio jako vezan na mene, jako miran. 5 godina je imao, on se bojao smrti. Jako, što sam se rodio kad ću umreti. A to je bio strah od toga što sam ja nisam htjela roditi, znate, ja mislim to je to. To su posljedice bile od toga. Toliko je Bog nadario, toliko mu je dao stvarno. Eto. I to se sve teklo, medicinska škola, a treba u Njemačku. Zaposlio se na Rebru. Bože, šta sad, 20 godina imao, ja uđem u svoju sobu, uzmem Novi Zavet, šta pročitam, pusti meni u Novi Zavet. I to mi je, ja sam to pročitala i ništa dalje, pustila sam Isusu, izvoli. Otišao, ja nisam bila žalostna, ništa. Najteže mi je bilo kad je bio tu, kad sam mu rekla, vidim da se on topi, da nešto se događa. Ja velim, Renato, ne može bez bolnice, moraš ići u bolnicu. On je pristao, bilo mu je žao, ali je pristao. Zvali smo hitnu, došla je hitna. Ja sam se borila protiv žalosti jako. A kako ste se borili protiv žalosti? Borila sam se duhovno. Kako? Duhovno da me Bog uzdrži da ne budem žalostna. Znači sa molitvom, meditacijom ili nešto slično ili ste nešto drugo upotrebljavali? Molitvom, ništa drugo. Ja sam se uzdržala, otišao je, došla je hitna, odvezla ga je. Inače radim na Platu na Dolicu. Kad sam došla gore na Dolac, zovem telefonom, javlja mi se šef, Josip. Kako je Renato, ako preživi do sutra. Znači to je bio taj Josip Begovac sa kojim smo sada imali intervju. To je taj Josip. I kad ste ga doveli? Dovela sam ga na telefonu. Da, po telefonu. I pitam kako je Renato, veli, ako preživi do sutra. Ja sam nazivala mir Boži. Mir Bože, Isuse, daj mi mir. Dobila sam mir. Ostala sam mirna. I rekla sam, Isuse, sad ga uzmi. A zašto? I tako će jedan put umret. Ja sam ga predala potpuno mirno, bez žalosti. Znači to je bilo tad kad je imao 27 kila, 32 godine? Da, kad je otišao. 27 kila kad je imao tuberkulozu, ne znam koliko organa, jel? Da. I bio je već u komi prije ili od toga dok je vremena? bio doma. Da, dok je bio doma, kad je došla hitna. Dobro, ja to i meni govori u duhu, ne boj se. Ne boj se. Ovo se moralo dogoditi. Ja sam ostala mirna. Dakle, vi ste molili sa namjerom da Renato da se riješi, da se spasi. Ja tu sam vidjela da je Božja volja da ide i da se proslavi Bog preko doktora. To treba i doktori znati. Da. Vi ste poštivali one upute koje su vam dali doktori, ali ste i molili. Bez molitve nije išlo. A znate šta, da li ste vi dolazili kod njega i u ono vrijeme kad je on bio u komi? Mi smo dolazili, puštali su nas, ali bez maske nismo mogli, znate. Bila je borba dosta, on je htio da mi budemo od jutra do navečer,
A sestre se nisu slagali, tako, ja samo Josip mi je rekao, ja daj nešto napravite. Njemu treba pomoć, treba mu mir, ako treba, onda veli dobro, ja ću razgovarati sa sestrama i tako je bilo. Onda je Renata dolazila do 3, ja sam od 3 do navečer i tako. Kad sam jednu nedjelju došla, ja sam ušla u 3 sata i ja izlazim kao u hodnik da odem, on mene brzo vrati se, ja dođem, veli ja ću imat stolicu. Pogledam, nemaš još. Vratim se ponovo da krenem, brzo vrati se, ja se vratim, stolicu dobija. I veli brzo zovi glavnu sestru, ja zovem Anku, ona dođe. Anka, glavna sestra, zovi Miru, ja zovem Miru. Ona je stala na vratima. Anka se križa, glavna sestra, u ime Oca i Sina i Duha. A zašto? Jer po njihovom stolicu on ne može dobiti, a vrećicu ima. Nikako. A najnormalnija stolica je bila. Voli Renato, kakav si ti sretnik. To medicinski ne. Medicinski je bilo Nikako. to nemoguće. Ne. Sad trebaju reći, on oče želi skinuti vrećicu da mu skine, a oni to ne da, doktor ne dozvoljava. Renato, ideš sam sebi u smrt. Idem sam sebi u smrt i gotovo. On ponovo u Dubravi. Skinuli vrećicu. Vratio se, živ i zdrav. Naš bolesnik je imao u biti jednu neobičnu infekciju sa uzročnikom tuberkuloze i to je bila tuberkuloza crijeva koja se komplicirala sa puknućem crijeva, pa je došlo do upale potrbušnice. I trebamo također zahvaliti kirurzima koji su napravili kirurški zahvat. Oni su morali odstraniti veliki dio crijeva, napraviti određenu stonu sa tankim crijevom, što znači da je čak i površina preko koje se mogla kasnije davati hrana i lijekovi bila relativno mala, što je onda dodatno otežavalo poboljšanje općeg stanja, tako da uistinu je situacija bila životno ugrožavajuća. Znate, kad netko ima upalu potrbušnice, kad neko ima puknuta tanka crijeva na niz različitih mjesta i to je životno ugrožavajuća bolest. I je, u pravilu takvi bolesnici vrlo često to je visoka smrtnost. Znači, mogli bi reći da je to i za liječnike bilo veliko iznenađenje što je on uopšte preživio tu operaciju i tu komu i to sve što se dešavalo. Da, i te sve bolesti, to je veliko iznenađenje, jel? Ja sam siguran da ti bolje izgledaš nego prije 7 godina. I onda se polako počeo oporavljati ili kako? Poslije sam ja nosila od kuće da jede, ja sam morala, vidim da je on gladan. On se oporavljao, odmah je počeo oporavljati. To je bilo samo Božje čudo. A koliko znam, dolazila je i njegova sestrična, jel? I baš je došla u ono vreme kad je bio Renato jako loše, jel? Da. Jer koliko ja znam, baš njoj je bilo rečeno da ga ostavi zato što neće dočekati sutra 5 ura ujutro. I to je baš Mira bila, sestra. A što mislite, zašto se on zapravo izliječio? Zašto? Njegove nalaze? To je samo Bog imao plan. Ja sam uvijek tražila Božju volju za njega, za sve ove ostale. Što je Bog planirao, zašto ga je stvorio, to da se dogodilo. Onda je otišao u Međugorje, tamo je 3 mjeseca bio, mislim. Njemu je Gospa izmolila sve. Hvala Bogu.
Iz tega pričevanja Renatove mame, medicinske sestre, zdravnika in Renatove sestre, lahko zaključimo, da Bog dela res čudovite stvari. Včasih se morda stvari odvijajo drugače, kot so začrtane v našem načrtu. Toda zavedajmo se, da smo mi vsi kot punčice v Božjem očesu in da nam Bog želi podeliti velike milosti. Zato podajmo se v Gospodovo naročje in uživajmo njegovo ljubezen. Obilje dobrega vam želim.